Sakawrtuichhun Y.M.A hi kumsang khazakwa somli paruk July ni som pakhata din ani a kumin hi kumsomsari pangana alo ni ta a lom ngei tumin ruaman natasiamin Platinum Organizing Committee din ani a subcommittee peng sang tesiamin budget ruaman vek ani to a alom dan tu ruaman na sang te siam ania shileng wangin ruaman na tamzok chu ti thei niloma se a thei chin chu ti mek le ti tum ani kum sang ni somni pakhata member sangkhat somsari pali mipa zanga somthum pali le meichia zanga somli ni in Office Bearer Tebaka Executive Committee Member Mi Somthum Pakhat le Advisor Pathum Omin Section hi Y.M le A te chen ani Sakawrtuichhun Y.M.A kumsum sali pangana tanok rengta Vawiin Ni Jubilee Chibai kabu baseu Sakawrtuichhun Y.M.A ten kumsum sali pangana kalau rengta he kumsum sali pangana Jubilee kan man hi lim takle lo takaman kaduin member zawng te Chibai kabu CHE Kumin sang isang lipakat Sakawrtuichhun Y.M.A Platinum Jubilee Daduhi-Ro member zawng te Platinum Chibai kabu CHE Sakawrtuichhun Y.M.A isang sari pangamer alota kaya suila mga indichen kandiya hindi bangyan Y.M.A suai tu tele member zawng te Jubilee Chibai kabu CHE Sakawrtuichhun Y.M.A branch Platinum Jubilee kanlo Y.M.A Hlawndo Y.M.A kumina yan he Jubilee hi takapno Y.M.A te Platinum Jubilee Chibai Chibai kabu CHE Sakawrtuichhun Y.M.A ten kumsum sari pangana kalau rengta Y.M.A member zawng te Jubilee Chibai kabu CHE Kumin sang ni somni pakhata Shipileng kara Sakawrtuichhun Y.M.A ten Platinum Jubilee dam takakan thleng thei hi lom ka ti hle a Y.M.A ka member pui zawng te Platinum Jubilee Chibai kabu CHE ani Platinum Jubilee lo thlenga hian Y.M.A adin chan le apu te kan thinunga lo par hul Hrahsel Y.M.A ka member pui do om tak te bidang ta namal somnai ni zel theinan du sakna ka hlan vek CHE